जरी ISCOM discussion time yang tabiri ba khwai ki kunong pohan mukta da taramok sari kai kunu cheri ngasi aikoina thamjagadori pa topic center na Karamba Mityeng Thamli masi bu khana na bagidam talengsin bigida be kai kumna zarba ke sing taramok sage han bada oza Hemchandra Salam editor Excel Express oza Hemchandra bu taramok sari kai kunu cheri thaga cheri oza mathang da oza aikoi hauju pokidi aikoi yobirakri Joychandra Kondaujam ko convener ko komi koi oza Joychandra Kondaujam saruk yabigani ai oza Hemchandra Salam da laksage oza aikoi si Manipur si maning tamba laipak ningthau panba laipak ama oina leirambadagi aikoi madugi chahi lising kayagi puwari lebagi wari aikoi miyam punamakna aikoi khangnare aduga aikoi intellectual kayana aikoi dum hainaraga leiba wafamni ana aikoina ningtamna leramaba matungda aikoi si British na aikoi loi chalamaba matung 1891 gi lan si loiraba matungda aikoi British na paisin khraba matungda aikoi lenga lon si paisin khraba matungda amuk British na Manipur si thado amaba matung aikoi India da march taw sigi India da pullaba matung sida sigi matung sida aikoi center na aikoi da Karamba Mityeng Thamli tongan tongan ba matam gi chakhwat torangi India gi tongan ba central government ki tongan no paikhat pa scheme sing thabak thoram sing su yorokta badinate yore adubu aikoi da issue kaya sum thengkang kaya nangaga laise sai matang steni center na Karamba Mityeng Thamli ha wapum si laise ahan bagi oina koi kamai thamni kamai hebi center gi Mityeng si awang nongpoki wena Manipur khaktabu hainingde awang nongpoki wena center na awang putu yingba Mityeng si kitang chumbo wat ba haiba tare machine maram ol kanda lalhobagi irang se awang nongpoki state ayam badalai sagi ningtam laba matung si sida koi laibak chonga hinbana dominant of India si semakku matamda masida Manipur si yaukre aduga awang nongpoki state si mathang adum koigi ningthau palam ba haitare Assam na singba Tripura na singba Manipur smain toba laibak singsi mathang sagi dominant of India da Sardar Vallabhbhai Patel gi magi liching makhada mathang yawi basi swaisida muka Manipur gi wena di yawgi basi chummi chumdi lali landi yam kanna yenaba masu joji makadum leiri bane maramdi Manipur si India dagi ningtamba hali haibane India na koi 1947 gi 15 August se ma koi gi Independence Day ne na hairi maki whole India se gi koina aduga Manipur gi oina di 14 August sini ningtamba numit ne na pare se machine 14 number sum 15 gi ahing nong yai da British na sai ge koi gi ningtamba se pi bani masida koi gi lauba haitare lauba si India na 15 ne lauba aduga Manipur na 14 ne lauba haiba dunia swai sida masigi matam gi khaza ki opam duna ama wara kanda ningtambadi matam aduda Manipur se ningtamme aduga yamna nganna Manipur gi di koi gi democratic country ama oina princely state oiram badagi democratic country ama oina election pangthokre 1948 ta 1948 ta election pangthoi assembly leiri asigi leiraba matam asigi matungda masagi merger agreement sign tongnagri city 1949 ki September da masagi mathang se laganda October 15 da pura merge tawre Manipur gi administration ke Indian Union da koi transfer tawre lakhi baneba masigi mamang da Manipur di koi gi assembly ling naga election pangthoga mikal si tawraga MK Priyavartana chin minister su oiga leiraba matam ne masida ningthau Bodhchandra si Shillong da kawro matungda merger agreement sign tawmabasi masi matam aduda di hauji harisi akhui gi assembly leirabani assembly na leibak ngakpagi thauda mayam si pairabane ba ningthau ma paidre aduda ningthau si house arrest tawre hare adu hare ama hare matam lu uji du bobo ko madugi matungda nampu da sign taw lebo hairo masana yaning nabu taw lebo hairo ama tawre tawgi bai se madu chanabe ya haibani of legacy maram di
matamdugi administration je assembly na pairabani na ningthaugi hak leitre maduna ningthauna merger agreement sign tawwa matamda akogi plebiscite ka pangthoga manipur da people singi ayaba logi de masina ne ba sana ba yani yaroi ka ni yam kana yenawa amale ri masida ne masi su amuka international court of justice kumba sat laga masigi karigumba wail se amu chathana ba thuogadi masisu yam achauba kari haini wathok amusu oibi yari ba india da merge to gibasi yani yaro kai si matam do wail ma pirkusu yari pone ba aduna masina amu oi rakanda hojik ningtam laba india gi manungda khoi su yawre khoi su ningtam me haina logadra ningtam de haina logadra swai sidi amuksu question ma leiri khoi gi manipur gi कोई निंगतम पाम हाइतारे कोई लाल लुप मयामना कोई निंगतम द्री हाइना लाल होरी मसीगी एंगल सिदा येंगा मखोई मियंगददी कोई निंगतम द्री हाइबनी न कॉलोनियन कोई ब्रिटिश पे इरादा लेरंबदु इंडिया न मखा से थाहोबनी हजि मणिपुर से मखोई मकुत लेबनी कोई निंगतम द्री हाइबनी अदुगा अमुक्सु इंडिया की मियंगदा हाइरिबना इंडिया हाइबसी ममांग लेरंदे अदुगा इंडियन डोमिनेंट इंडियन यूनियन सिस्टम हाइबसी इंडिया की खोगी सब कॉन्टिनेंट सिदा लेवा लेबाक चौंगा हेनबना पुंजिलगा इंडिया सेमबनी मदुगी मनुंगदा मणिपुर यावनी अदुना मणिपुर निंगतमबा तमदुबा हाइबसिगा मसिगी क्वेश्चन सिगा तोंगाली निंगतमबा लेबाक मगी मनुंगदा लेबनिना निंगतमे हाइबनी इंडिया ना हाइरेसे मसिगी मतुंग सिदा अखोइदा हजु थेंगनरिबा फिगम मयाम सिदी हेक होबदगी हाइता मणिपुर ना इंडिया तो मर्ज तौर मतुंगदगी अदुम होरे हाइबे ताई इंडिया ना कोई मियेंग से अतोंबी मसादा येंगबगुंबा मियेंग अमगुमना सुम येंगबगी मोंग से मतलब अदुदगी होरे हाइ ताई हान द पार्सी स्टेट वेन था यस पार्सी स्टेट होड पिद्री मिदना काइन पिद्री बनी अदुना पार्सी स्टेट सिदा थंबसी सिदा मियाम संगना अखोई सी स्टेट होड पीबीयू स्टेट अमा पपुंग भाबा स्टेट अमा ओहन बियोइना इरांग हौना लावना घोदना तौरबा अदुक मतमदुत 1972 दा याम वाना हाइतारे स्टेट होड से पिरखिबनी मदुगी ममांगदा अमुका येंगसेबको आसाम दगी सरुक मचेट अमखक खाइदोगा स्टेट सेमखिबा नागालैंड दी अखोइदगी हाना स्टेट होड फंगी 1965 दा मोइदि फंगदोखरेबा अदुगा अखोइदि सही 3 निपान गी मतुंगदा अमुका स्टेट होड से पिरिनि स्वाइ सिदा सुम नियेंगसे मणिपुर पीपल सिंसना डिमांड तौरगा दसु हाइजर याम हाइजर का मसाना इंडिया की स्टेट अमुक ओइरदी डेमोक्रेटिक ख्वाइदगी चाउबा डेमोक्रेसी चटपा लेबाकनी हाइ नत्रो अदुरदी मणिपुर से इंडियन यूनियन बे यावरो मतुंगदा अतै मेनलैंड ऑफ इंडिया दा लेरिबा स्टेट सिंसदा येंग मियेंगदुगा मानना अखोइदो येंगबम थोयेबा असुक सांगलबा मतमदु करिगे खोइसु पार्सी स्टेट अमोइना लेहेंगिबनो हाइबसिदी मसी मियामना हंगिबो फोम कनेबा यामना कन्ना होनरा मतुंगदो चिन्ना चिन्ना फंगे फंगबा मतुंगसिदसु होय हम तोप सही की बजेट की करी हापना सेंगत सागतपगी थबकपुदी मचा मचा पिरे हाइताई अदुसु इंडियन यूनियन मसाना दुम याजबनी इंडिया गवर्नमेंट दुम याजबनी अदु मसिदा मतम सांगना इंडियाना मणिपुर से नाथै दुना थंबुरे येंगदीबो वालुरे मणिपुर होतनते नॉर्थ ईस्ट सीमक येंगदीबो वालुरे हाइबसिदी हौजेचि पालिबा नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट सिना सु दुम हाइजबो वाले अदुना मोदी गवर्नमेंट लाप मतमदा कोई नॉर्थ ईस्ट चाखत हनबो होनरी काय मोना सुदम हारिसिने मसिना सुम ताएबा मणिपुर यावना औरंग बोलमदम सि मखोइना कोई तोमान बे मियेंग अमदा येंगा सांगला मतमदगी लाय हाबिसिदी मखोइना फोंदोक चलबो फोंदुना अदम ताएबा अदुना मर्जर एग्रीमेंट सि मय इसेंग सेंगिदब सिना मरम वर्कांदा अखोइ की पीपल सिंगी माइंड दा यामना नुंगाइ तब नुंगांग बसि ngasi फावबा अदम फावरी मसिदा इंडिया ना याम हाई सिंह तकन तौबा अमा संगी अदु नत तारगदी मणिपुर दा खोगी मियाम सिना हेना वायलेंट ओइबा एजिटेशन खोंजंग मयाम संखि ओइना हाइनिंगाइ लेते ngasi थोइ बे इरांग सिमक्सु लोशिनबा याराबा मतम सान लोशिनबा याराबा इरांग सिजु ngasi फावबा लोशिनदना लेहन बसिदा मणिपुर मियाम पेंद्री मसिगी तोंगान तोंगान बा मरम मखोइदा लेरम बया या खोगिदी खंगदे खोगिदी शांति पामी हानगुम इंग चिंग लेबा पामी हाइबनी मसि लोशिनबा नंबा मखोइना लोशिनद्री बसिजु मखोइगी एजेंडा अमगी मखादा सिगुम्बा ला या ngasi थोहलब्रा हाइबगी चिंगनबदु मियाम दा जुजु फावरी अचो वांगनसु ओइदी हंगनरी हाइना स्मार्टफोन यामजे मथंग दा खोइ ओदा सोसन को थोंजन लाक्सगे
ओजा एकोई हौजिकसु ongoing crisis sama koi adum mayok naraga leiri adai da koi na India da koi Manipur si merge tawraba matungda India da pullaba matungda ekoi da thengnaraiba koi parsi state wena thambiramba the state hu tanaba honaba adagi di Manipur gi laws ni pan suba schedule da amuk channaba honaba matang step by step masi phangnaba honaba sugumba issue kaya ma lai rai ta koi pressure group hai ga da ni as Indian citizen orabnina Indian gi koi constitution na pi ba constitution right adu mapung phana phangnaba koi phangbom thokpa pibam thokpa du pibi na ba gi da haija da lakpa adumba mayam sida ekoi tongan ba chetheng mayam ama phangki da sunate ana swagi matang si su yengbira kanda akoi na si thamjari ba topic si center na Karamba Mityeng Thamli habisni ozai de har moin kamai thamli ham mutada ISCOM yengbiri ba khoi tra bi kong na khumjari ngasi phawda center na koi de yengi miyeng se koi da sengna yam na hantha miyeng de yengi haina ai thamjage hauji tholiba lan sida koi hairaga su India government na north east leba adugunlo Manipur state se thugai ba pam aduga tasene union territory hum thona thampam kari gino hai matamda maitei haiba adum proof se asi ngana sana ba ya proof ni maram maduna makhoi gidi tasene ek is policy adagi adugi mathakta north east leba underground group singa solution ba pam aduna ni ngasi phawda solution productive se haidi India government ngasi gi lan solution gere gidi solution ba ya adu solution na thamba gi maram singi machine ya bise aikoina ningjaba aikoina khanjaba duni aduna ngasi phawda aikoi CSO gi leader mo oina aikoi Manipur da aikoi tasengna CSO na pressure group sina yam koina pressure tawga lai kari gi no ha matamda aikoi India gi citizen mo oina aikoi gi right phangna bagi dangota aikoi fare ngasai aikoi anchor na thambi gi duni maning tamba laiba amo ora maning tamba laiba amo oiba matam sidai sida aikoi maleng gi sakhal laiba sing gi aikoi Manipur ning tam laiba asiga aikoi de awat bum bolem de lenga lon de gi khunai lon de gi aikoi gi nak gi oiba thabuk thong khudimuk awat bum bolem de si aikoi India da pulma da parsi state wena tham si aikoi da hanthana yeng mi yeng ne si masi sabsaba fruit amni masi aikoi parsi state da gi aikoi union territory on khala state ut phang matung da aikoi armed forces special board in 1950 ali thamdin na aikoi mioi bu khunai da sana daba draconian law se thamjilaga aikoi people sing the orphan neighbor nafi angang do orphan neighbor masi thabak che pang thokle adugi mathang da aikoi ngasai haiba nipan su sedun samgira kanade sana fan life thok bugira bogira natraga armed forces special for act 1950 ai lo thok bu aigira ilp sana bu aigira tawriba script sana bu aigira masi miyamna aidi adugulaba aikoi gi phangpam thokpa right to tam matamda aikoi kyam wana phangkhige haibido masina tapudi pifam thokpa dubo pidage aikoi na kanna honar matungda yadra khanda pibudo makoi na ngasi phawda aikoi da yengi haiba ofum adudi aduna ni ngasi tasena aina ngasai na haibido aikoi gi mioi be punchi kalu haibini mioi bagi punchi kalu mioi bagi hauji aikoi gi lanthung kalu haibido makoina khalle kari haina khange bada mioi bagi punchi ogera lanthum ogera makoi mathau ta de makoi ek is policy makoi business da upgrade tawna na India gi maduna maru oi hairaga ngasi phawda solution porok tabani haiba wafum mathali adugi mathakta north east da leriba underground sing for example maitei gi underground group sing ga muthan na bagi pandam da ngasi phawda India government na lotion ge matamda numit manga ni da numta ni da lotion ba ya ko che ngasi phawda lotion ji che sina maram oigini haibuduni aduna makoina ngasi central government 60000 gi mathakta le adugi mathakta state government security 35000 mathakta le hairiba security jingki asina hairiba terrorist singdo madu muthatpe ya makoina tawribase India government na khangeba kari haina khangge matamda hogal liban ha singse
drugs na mutat ke haibane ba mokoi du terrorist ne ba adu ji terrorist mutat pa ji India government gi wakhalon oigedam ni chini mokoi na terrorist yokal da thami maram kari adu gi mathakta mokoi na khalli kari hai na khange matam da aikoi north east da leiriba aikoi gi adu gun loba farja sing che ta sing na mokoi na aikoi gi leiriba situation ji dei da aidi khamtheng na wahalaga aduga aikoi gi development da akai ba pir kanda mokoina India gi citizen amo oina yengbi da buduni habidi maling gi thakta ngasi di lai shu tammi bising se ngasi maling gi thakta competition chani competition ta umatam da larik tambai da tangai pade ba iran maram oraga like tamanji se aikoi India gi citizen ne na mokoina yengbu ngamde sine ba koina ngai tusi adugi matakta similon da kyam soele similon da ang phangna akoi wahale similon da wahali bisisu makoin miyam na dia ji hai manipur da adugi organization mayam hogale hai si India gi oiba divide and rule policy ni India na tawli ni masi tawli bising ase masi aikoi isana khangje gadam ni iram dang kanchi ijati kanchi imaleba kanchi di aikoi munna khanthara thabak tawgadam ni India na masi me thong na ba aikoi mayam je hathong na ba siliba thausin thau ong tani ba ofum aduna ngasi phawda India na manipur thugai na ba sathar ba lep lekti 2001 da Bangkok da tong rakiba ceasefire agreement da without the term limit aikoi new time pan thawai na pangtha pi kharaga aikoi imaleba iram dam se kan bane ngasi amu sin ku kin na ko terrorist sin na aikoi foreigner khuling ba lebak siamage hai ba ya daga mi hat patu bu bogda India government na solution porto gi thami se hai ba maram sing aduna oibani hai bi se ai miyam da thamje Kamari mathan si oja Hemchandra Salam lak sake editor KCL Express lak sake oja aikoi si Manipur da mayok nariba problem mayam si Myanmar amadi Bangladesh masigi border gi koi gi leipak sing siga koi gi Manipur ga tainari ba border da leiba koi foreign leipak sing siga haitare masi drug si golden triangle oiruba masi nakna leiba masi na maram oraga Manipur da su drug ki problem si tholak pani haibigi wafam amasu thambi da yauri aduna ngasai gi Manipur si da drug puthok pusin tauriba phadok phajin taurisi yam marang kaina sen yam chauna haitare yam awang buthaki high profile yaubagi wafam pho mayam na ngangnagre marak sida ekoi honorable chief minister Sri Biren koi gi BJP gi koi lead government sigi kano sina koi drug si thingna ba honna bagi problem si lak mata face tor pada koi gi ongoing crisis si mayok na bagi wafam makaksu leire Manipur si India government na masi muthapi ge sai oza join haibikre koi gi kokomi gi kokang banner na thambigre drug sina maram oraga masigi masidagi koi piri ba safu mayam sina koi gi pothabam khangriba mayam se ngasi phawba national highway sing sida chathariba tax khombagi oiro aduga tongan ba issues singi crime singi oiro mayam ama chathari mado India government na thingi haragadi India gi security sings na thingi haragadi di araiba ma oigadra aduga koi gi ngasai gi huziki leiriba drug ki problem se Manipur dagi drug phare Manipur dagi drug phare hai basi mapan gi koi gi media sing da natraga Manipur da phungwa media sing da tattana hai lupa crore asukini hai bati hai ada ngasi phaw da drug cartel sing pharaga makoi bu masak takpa aduga makoi da sigum punishment pigre hai bagi wafam di ama boksu leitri ana swai matang sida center na Karamba Mityeng Thamli bano Manipur da thamli basi karino hai basi da kamaina ani subagi oina muthanbiri masida masi yam pa chaw na yeng su ye aduga kitang fiction na haitare Manipur se lushin gi ha ni da yam samba ma akoi machine se hana halaga yam hogudu ori yam lai adu to ge to buni da yam siang na haira gati adu si ye India gi mafam amata da to bri ye Manipur da hoji jing amasung tam ani makta haibatai ngasai gi Naharol mayam ama khun ngakpani na thoglaga siang aphum thopra
gun ngakpa miyam gi lanthum punsi nang na ba masana bu na charpa ha bisibu akhoi gi leiriba si nauna irang si laksinna bane na chang khriba around 60-70 koi arm personnel sing adagi manipur gi hana leijari ba around 40,000 buk si ge kai dong nei chin kan do drum ne masida kan ta tarotram ni na tangai padana lanthum amusu punsi du di ngak ta ba da bani na koi gi isa isu hini nau mayam si nahauri mayam si koi gi tangai padana nongai ba da kare maduni ba koi no ju urisi masisi da yengo sophisticated arm Myanmar dagi China dagi supply torupani haiba adugumba apaba makhan ki kulai sin sinaraga lambi the free movement to the India na kan chingri that's why uta hum yengsi sibu India gi atopa state amada yagadra yengsi Delhi di yagadra yengsi Mumbai di yagadra yengsi nongai achang ba chou chou ba daga lambi the free movement to le yusibu si ya li sibu India na Manipur to si masida sum yengbi si India gi state amta da yagadra yaroya ba kachik tang lu thugai ba kanda phaban hali ne even traffic ki lu si bok kitang thugai ba kanda mayum da laga phai thian li ne phari ga adung nam ni India na Manipur da achok yam da ba am ni teams mayam si free da thadu ga ak mitei gi khunjing da nongai kam mutam da ka pa drone gi bomb thada ba dagi missile capsule pa rocket capsule si ya li si kai si ya li ne masida su bakoi dum yeng yare masiti bushin ge ha ne rusin ati adubu hoi masing yamba dagi lushin bi yabagi chang du yau da ni lushin ngam da bi wane ba aduga makoi gi aim du su fail ore pa ha dai masida bakoi uram si smaina wakal si irang se thola ka si da koi gi military si gi army military si se makoi moi people sing sing na la wi dam ta soita nam ki mo khoi la ga la ba matung du da ngasagi sipai meam sina army meam sina ngasagi si peripheral area si da oi ko shil laga le mina masida loi lo shin budi la ya ba ru ne aduga hojiti madu na tre karimata khangje da ba karimata yaujadri ba sigi la lo bugi irang ka kai le jida ba arang me ha mo kuta mo pai re ne irai wa ke da mutani dum ne adu redi makoi na la lo sing do shin gani na param du masing hinga da bo ne to ye hojik hari Karamba Mityeng Thamli makoi gi volunteer masing suk lai 70-80 lay na haida lay ni au daga di atopa wan hasin mayam su lay ni adu masisi da mi kyam lay ba da ge adu masi makoi na lushin gini na pa tu lushin na bu na ribra lushin la ibra henga la ibra ha bi di so da sum yin biya re aduna makoi na paramba makoi gi theory si amarom da fellow pani han lo ta hai masida ai khoi da yingi ba Manipur da makoi na yingi ba miyeng si di yamna sukningai ne ta thamoi di yam sak pa yam sok pa masina ni ko gi lai esu ga yam haira kan da khang amakta dana ko gi underground organization da yaw gre ka na hekta haire isi ko masine aduna sigi oirakli ba phibam matam asigum ba phibam mayam am sisna makoi bu la na sakhina bagi maram do helli masigi maru yo maram gi jam government na haiba dai aduna hajuksu lan thui lan si lushindana hajuk phawa adum thammi lushinda bagi maram sisu asagi adum haina magi geopolitics le magi ex policy le asigumba policy mayam se sum sida irang se le makai di masigi policy mayam se loi pelor ge duni ajing asagi yengbiro kaladan project hojik loi le koi lupa $1 billion koi 480 sigi project ni chaw project ni mase hojik Myanmar da irang leiba musung Manipur da tok myam sin maram kan pum loi project to sanga ba ngam da na hojik kaim taw dure sitwe da gi magi sitwe si porsi da gi masi da gi chat ka da bu upai le rek da na hojik ti Bangladesh da power da Tripura da la ga si gi project ji to pusin si masi gi project sim ho bu ra ne se hojik moina adu yam ba pasha adar ro ga chatharu do hojik pra phe loi bi phim ne aduna sidi puksil seng draga di
ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯅꯦꯅ ꯎꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇꯃꯛ ꯄꯔꯞ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯣꯛ ꯆꯤꯛꯀꯨꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯈꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯝꯀꯣꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯋꯥꯕꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯤꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯇꯕꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯇꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯤꯗ ꯆꯞ ꯌꯨꯡꯅ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗꯨ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯅꯣꯡ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯃ ꯊꯤꯔꯒ ꯅꯝꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯩ ꯃꯊꯪ ꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯣꯊꯧꯖꯝ ꯀꯣ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯍꯧꯕ ꯊꯦꯡꯅꯍꯧꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯦꯔꯣꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ HIV ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯇꯨꯝ ꯁꯦꯔꯤꯟꯁ ꯄꯨꯟꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯞꯄꯗꯒꯤ HIV ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯃꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯀꯥꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕ ꯇꯦꯡꯊꯥꯈꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯅꯔꯤ ꯏꯆꯥꯗꯨ ꯃꯃꯟ ꯇꯥꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯛꯄꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯄꯣꯛꯆꯕꯗ ꯃꯗꯨ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯦ 2024 ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯦꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯤꯝꯁꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯠ ꯋꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅ ꯀ꯭ꯔꯨꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯤꯡ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯋꯦꯜ ꯕꯤꯡ ꯏꯟ ꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯕꯤꯅꯤꯐꯤꯠ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯕꯠ ꯑꯣꯜꯁꯣ organization and the communities as a whole haibasni masida lairiba theme sisu aduna hojik manipurda ongoing crisis ama mayoknariba drug ki problem sisu loisinba ngamdriba asigumba mayam sigi marakta ngasigi aikoigi youth singse hanadagi sufam nompham khangdaba tawpham khangdaba mahi masing tamuraga lairik tamuraga awang thaki degree pairuraga chanaba sinpham leitabadagi kangaunadra lairiba sigumba mayam sina ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯨꯝꯕꯗ ꯀꯩꯗ ꯍꯩꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯤꯁꯥꯗ ꯍꯩꯅꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯁꯣꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗ ꯁꯦꯡꯅ ꯆꯍꯤ 20 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯈꯔꯒ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯁꯤꯒ ꯃꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯅꯦ ꯍꯦꯛꯇ 0ꯗꯒꯤ 3 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯂꯥꯛꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯐꯥꯏ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯕ ꯐꯥꯎꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝ ꯄꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯅ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯅ ꯃꯗꯨ 3 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯗꯤ ꯍꯦꯜꯂꯝꯈꯤꯗꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯐꯨꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 0ꯗꯒꯤꯅ 3 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯐꯥꯎꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯋꯤꯗꯣ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯂꯩ HIV ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ 3 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯐꯪꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯥꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯊꯛꯆꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯦꯖꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ
hidak langthak chahudabde ayamna nupasing takhi si aikoi karaidagi phange hai kanda tasena aikoina masigi awareness se to ho bukan jida mafam jing de jida kana gumba karana matamduda ai united committee manipur di haidi kuithara matung dani hai se college matam dani ai isamu general secretary bol le bai kana adai kana honari ngai gi tuye kwakhlak pa dai den madu kan de jida aikoi gi colleague sing je ayamna domaina tongna gi madai di masina maram wara kanda aikoi masigi reaction je kamai la ke matamda aikoi gi kana gumba isili nausingna aikoi mafam asidayda amtang miyamna amtang check tawbiu sumba phata hodi khara leire khole haiba information je leire leibade aikoi ji check tawraga thare check tawbuda madugi sabsaba wafam singdo aina ngasi ki table sida haiba sunwaite mana ngasi magi nupa legidre ma nupa do lain mo don do paisa ma am loigre hingom phogro loigre ma upai nei tabri thorom phattabu tawrei kaina yamna phattabu ma am aikoi da u phongi adugi mathakta aina mo drug sing simasi kamai control to godagi haiba tanda ke group fa si using the office oi kang ke group part ki kang la gi jaga ji oi bisi jida no magi heta sedens ka ke ma khang do sing ma am oi ra khanda ke group fat ki biochi jaga che aina mayam se akhang ai mayam se kauraga miyam mi pham miyam ge habidi koi seminar ma naina seminar ma naina ka ji aina control to bujing amakta ba hai tare se so gi leader kan phara pur ju ke jung kan da ba dai dia da thobum to ba phat taw ding ata to ba maduna puthang amakta ba degi adu wara ga di wakhalon sidal lai ai di ngasi gi yumbu sing sigi oiba mifam taunanabagi damakta adu oitargati ngasigi miyamje aikoi seminar ma pangthokse na aikoi maru mi khara kauraga aikoi mifam tawkanda hairiba rejon de thugaidabana phani na wari tai aina khalambana magi house owner sing do kauraga mafam sida thama manungda ani manungda hairiba mi singe thamaba sing do warning toge na khanjaramane adubu expert sing na pibadi ngasi mafam sida red zone haina leiri mafam si thugai bida manipur mafam khudi mo ta pat sana loina bak sang doki dana sina akai bu oini hairaga thugai gidi haib se drugs te gila bune drugs na maram oiraga aduma phattaba mayam ma urakki no mafam badini aduna drugs se ekoi yamna lamna thamnina bagi damakta ekoi amada kada kaina awareness mayam ke doga yamna thomi hairiba mayam singse drugs singse muthanna nabagi damakta aduna ngasi manipur da ngasi nupa khara mating leina hingi bi singse tasena naharon singna drugs thingam dragati madu loina bak to bani habidi nati ayamba drugs fu haidi kana gumba drugs saw singna drugs pija no hona matamda aikoi youth sing asida lupam sangna pije hai habidi magi circle do oina na bagi damakta aduga the businessmen sing da ado haiba drugs ki mahau haigadra ma koida nungai do khang matungda automatically bana leijarapdo magi business purpose da natraga magi friend circle semna no hona buda adumai tongna thak thu hauji phawda koi long tring ei rupa pi koi SIB test tok thok biu habi slogan lawa adum review da law yam long dari ye sigi kano se adum lisang sina chatharaga labane kari gi damakta long tring ei da na daga na panupina koi kano gi long mu ban mari thamoi da mi ga na hai bagi wafam se swai da SIB test tok bagi wafam se pusalami no se ngasi gi miol sina musu naina bagi mathom tare ine mani aduna ngasi gi drugs na maram oiraga ngasi gi hogulaliba youth sing se ngasi di matamdugi drugs to na to ngasi di guli wana aya matam khale guli sina sasal matung jida sida aikoi da thengna gi bije kamai to ga kana gumba guardian sing de ko na phungdu nang na sa se sumai to na thengnare ado yaragadi masi amta aikoi myam sang wara ga matam mafam chana ma bu kallo se ai kanda aikoi bu ijen mangan na ba noina aikoi da season liba marando madu aikoi madu sundok dong de aikoi da maran chibi ga no hai aduga aikoi na madu gu mi sing do aikoi phana na wana ga phara ka di ma bu su wa khal do adum gyan da gi su yawi natraga mi do dum si gi su dum yawi ha ba ofum aduni haibidi masi family da lei family na ma bu aikoi na wang ang matam thai hojik ti chatpa matam da manam nami halakpa da su manam nambiro angang dugi magi tawriba thabak thoram sing do manam da
खंबो होरगना मनम द खंबिरो अदु मनम नंब चंगो मतम दा मागी निशा साना गदी मागी नुंती की सेलिबा मागी जर्नी की वखलोंदुगा खैतंग खेनबल लेगनी अदुदा एखोय कंट्रोल तौननबा अखोय हिरम सिदा अखोय ड्रग की मतंग अमा पुसलपै मरमदी मसिना मरम ओरगा मणिपुर की फुरुप सिंगसी मुतखिबे याबगी नत्रगन खुदोंग थिबा चावना थोलकपै याबगी लेबो चैथेंग लेबो मरमना सेंटरना करंबा मियेंग थमली हैबसिगी तोमिंगसिगे इरोइना ड्रग सिसु इन्वॉल्व तौरकनिना मदु इरोइना वाखम सिलाक्सबनि याम नवाइजे ओजा थमिबा मथंग से कनो लाक्सगे ओजा हेमचंद्र सलाम एडिटर एक्सेल एक्सप्रेस ता लाक्तगे ओजा अखोयगी हुजिकी लेरिबा ngasiगी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सी ngasi मालिम पुंबगी ओइना पांथोकपनि अदुगो इंडिया दा सुगो मणिपुर दा सु पांथोकनबगी पाव अदुम मयामना फंगनरी अदुना वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सिना लाक्पगी इरोइना ngasai अखोइना पंजकिया थमजकिबा थीम दा मागी मेंटल हेल्थ एट फ्री वॉक हाइबनी अदु सिंगा मणिपुर की लेरिबा सिचुएशन सिदा होजिक ओइरिबा ऑनगोइंग क्राइसिस में बर्न तौरिबा कोइगी पोथाफों खंद्रिबा तंदु लेताद्रिबा मसिगी बॉयल तौरिबा सिगी मनुंग सिदा मणिपुर की पीपल सिंगसे मेंटल सी करम मोंग दले सिदे यामना किनिंगाइ ने हाबेता एक्सपर्ट संगी मतुंगिना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सी कोइ मी चामगी मनुंगदा 630 सिगी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लैयेन फुंदोयेबा अदु मणिपुर दी हौजिक ओरिबा कोइ कन्फ्लिक्ट हाइतारेने कांगलुक की मानबा मानगुम जुतो कांगलुक की नसु उहनबा अदगी सेंगना मनुंग जंगहिलुरगना कांगलुक मकी हेक अदुगुम क्लास नेना हाइबसु हेक यादुगुम तो समाय तो मसिगी फिल्म सिददी मसिगी प्रॉब्लम सिदी सोदन मकी हेंगत लंगनी न अदे हौजिक डिस्प्लेस पीपल मयाम सुलेरी मसिगी अनौब डेटा दु लेतबगी वानेबो मसि थिगत लगदी मसि अखोइना मेंटल प्रॉब्लम लेबा हरकांदा सुरुक चलीबा गावदु मा तोइन उइयेबा अदु नत्तेबो लेसिदि मेंटल की हेल्थ प्रॉब्लम सिदा कोइना डे टू डे लाइफ सिदसु मीगी केनोसी खजितंग होंग पकांदा मासे प्रॉब्लम लेरेना हाइरिनेबा इवन अंगांग सी लाइक पानिंगदबा अंगांसी सुबा पावयादबा लाइक उ याम हाइनादबा अंगांसी कई तीर कांदा मागिसु अदु मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम लेरमे अदुगुम्बा सि मैम अखोइना सिगी अखोइना हेक सिगी मेंटल हॉस्पिटल दुगुम चलला कांसिददी हेक चलु कांदा मिसिंगी इकाइगोय हंगोय तोबो सी याम साथीबसिको अदु मदु ngawdi natteba magi wakhal da puning wakhal da khajitang ohung malai do matam sana madu lo sil horagadi hena sathi ga do budong thi ga do dagi ngakthok hogodoi ne adu masi aikoi da masi ki discrimination num su masi yam chaung lady koina HIV AIDS la pakanda koi gi discrimination laitana baina koi NGO me amlaka koi gi awareness ka pi dana tawgi buduna maram markanda ngasi di HIV gi positive मागी ओइरपगी चांग से हंथरे इने बसे सागी अवेयरनेस पिंग हिम यादुना असमाय तोदना मेंटल हेल्थ की मतंग सिदा सु अखंग हाई सिंग मसी अवेयरनेस कुंबा प्रोग्राम से एम पैकेट पिरगा कोइना मेंटल कोई हॉस्पिटल साइकियाट्री हॉस्पिटल सिंग सब बकांदा कोई द फाउरीबा मीगी परसेप्शन को कना गो मसिंगना आइना सिगी साइकियाट्री डिपार्टमेंट सिदा संग बकांदा मीना अगोंदा येहो मासी सोनो जुजा लगाने येंबगी सिगी परसेप्शन लमा याउरिसे मसी होंदो को मसुमे को मसी होंदोक्ति मखैदी सिगी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम लेबा मिसिंगसी सगी लागा मतम चाना लायेंग होबगी वखलरोम सिमा खितंग वटकनी अदन मसी की परसेप्शन सिनु होंदो हनबई दमता यामना अकन बे अवेयरनेस हम मथौ तारियना हाइनिंगी अदन मसी पुनमक्सी हजिक ओरिबा क्राइसिस सिददी यामने हेंगलबनी हाइबसिमदी अदुम एक्सपर्ट सिनसु हाई अदुबु मसीगी चपचाबा डेटा दुदी लेतबनिना मसिंग असुक्ति परसेंट असुक्ति हेंगले हाइबदु ngамदबगी वानेबको अदुमदी आफ्टर ऑल मसीगी इरांसकी मतुंग नत्रगा एक्सपर्ट सिंग मसीगी डेटा अमा फजना सेमागदी मदु चपचाना हाइब ngambani aduga मसीगी परसेंटेज मक्तुदी हजिमक हाइबा ngамद्रगसु अखोइना सगी उरजेबको angang magta school lo matam sana chalak ta matam sida angang di wakhal da aurai si sagi ma si school kari le tami do kaw boin khong ne la adagi khara mature ba hansing su sai tawon do khang tamina ne sa sa silakpa adagi wariam ngang khalakpa tawoi da tharuk me ama ta khalakpa adagi amuksu mobile sigi khoi technology se khoi khut le ramina mobile si sida changoi do ba sang da ba si pharing turing changilakpa adagi somda ipam jana bu kitangu hagum tawi ko khoi Facebook ta YouTube ta short films short se ko adu bi masa singi marakta di mauna singi marakta masi
masisu aidi si mental health problem yana lowi yana khalleba makoida masagi bim saduna natraga mauna haduna magi mamai si natraga mai masaji yan utumi si kai mangino masi tibam jangi adu masi thirakan sida masi du mental health problem oiram bai yari habisi leptho kanda amtang expert singer doctor singer tanabagi tangai badaga su leiba athau tarakani na khalle aduga masigi chang se nupa ga bigi yin ba kanda nupi na khro wang doi haju dai ba train sida ko aduna masi su kogi society sida nari ba anaba makhal amani na dum hairu su ya bazani aduna masi punna maksigi horo phamsi ekoida masagi unemployment ga su dum maile doni drug charpa mental problem lakba ke do me amsi unemployed ai si su maile doni swai jida amuka merger agreement to hanning e ko hanbi ari si matab to merger agreement se sign to ma kan sida employment sector ji yaw priority pi bai ni yaw ne privilege pi bai ni yaw ri masigi privilege se manipuri singda masagi civil service ki sigi thawak sing se chang ko matam da public service si lakh mutam da magi service da manipur sing si magi privilege pi ni na masagi merger agreement yaw si ngasi pawo de india ni masi amata tawde masina masagi hanasu jingi lam oibani na adumak masagi menalo de india ga akhoi north east ki jingi lam sing siga chakut prakhara khenara ga lai ha sidi miyam so dum yani akhoi na so dum yai adum miyam so dum yai si aduna maduka manana competition ship tawhanba akhoi ki merger agreement de yaw ki ba akhoi ki privilege reservation nasing ba adu adu mujin da khajik tang pibam to sing ju bidana adum laki masi yam hanthani yang ba yam sathi ba mi ngam khani yana daga agreement da tadno leira ba du tharu una packet pidabne aduna asigamba mayam si yingur kandani penda bagi penda ba ngakta laktana sagi wathok mayam lai si machine na haningi aduna hojik akhoi da yamna hojik ki waina thengnari ba problem si khoi hojik thui ba class haigatra communal class haigatra geopolitics na tiba kudo na haiduira adagi india gi politics ki manung amati sojana ki chalim do su malagani aduna mashi khar thuna losin hodu targadi hojik hairiba mental problems masi manipur da ka hedo wangkhlak basu yai masi khogi munari ba fur ani sik khakta natana manipur da khunda minari ba atopa furup sing su masi adumak sok na tani masi ki saithing sidi loinam ta phangi na haitare aduna masi puna maksi hena blast or tring aida yamna khogi solution ma na ba khono hoba chumina khali masi puna maksi india gi makut leire na haitare mathang se uza suisin da laksage uza sunga khogi hauji imang maktada aikoi isa da haktheng na masi thengnaraga leiba problem ni manipur address sigi leiba problem sing sida central government ki di che de yenguraba matam da di adum hairak pasu yai aikoi gi di state amagi pifam thopa tawpham thopa india gi policy hek laiba khuding makki aikoi pifam thopa adum piri development waki kari gi karage adum piri adu aikoi shwaida mayam na haina kiwa ada kana taw wafam si keno da cheng mang bagi har mang bagi u yak bagi lam mang bagi shugma problem mayam ma drug ki mayam ma thui sigi problem mayam ma thukchilak pa duga unrest situation si hauju ji thengari ba unrest situation si tha tara tare hajilak bagi wafam la kon tam sida la kadori ba mathangi state assembly da ekoi ki manipur ki or natragana central leaders in political activisting sing kari agenda da election fight tor kada ge wafam sila kada kamai thandi sagi development gi fund mayama central na pi haibse nasidi manipur da yaudre haina ai hamada thambe maram di kari gi no haibu matam da ngasi gi manipur gi for agriculture sector da hairase agriculture natraga horticulture natraga animal husbandry any department ji da thada river scheme sing se aikoi masina atopada season nare live scheme se agriculture gi da live ya atopada season nare bunina agriculture gi UCP bangamde utilization certificate se pi da bunina india na nangol pi ri ba paisa se si development to waina pirak pa se madu da season na da bunina atopada season na thoye si manipur government ya soibne
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯌꯨꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯦ ꯂꯧꯊꯔꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ पैसा फंद्रे करीगिनो यूसी पीदबदगी सी डिपार्टमेंट खुदिंगी तौरे अदुना मणिपुर की डेवलपमेंट तौगदबा थबक थोरमसिंगसे मजे फॉर एग्जांपल अखु इंडस्ट्री की हाइसी अखुगी यूथ सिंगी दमकता इंडस्ट्री देगी पैसा पी मसी सब्सिडी याव पैसा ने हाइरिबा पैसा से करोड़ मरी पिरको मनुंदा करोड़ अनी देना मदु सिजनते मधु कमाई तौरगा थोखी है मतंदा इंडस्ट्री तगी अखोई कनागुंबा खरना मखोगी ऑर्डर जे थो मतुंदा अखोगी बैंक द सत्केदमने बैंक छिना हाइरिना नखोई मागी गवर्नमेंट थोइबो ऑर्डर जे इनदबा हाइतारे हाइबदी थबक फंगदबा यूथ सिंगी दमकता इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी मगी मतुंग इना थादरिबा पैसा जे मसी सिजनफम खंगदगी इंडिया दमु हल्ले सी अखोई कमाई तौना सिजनगदगे हाइबसे मसी मणिपुर गवर्नमेंट ना तापीगदने तंबीगदने अखोई कनागुंबा ममांगदा कमाई तौना हाइबा मीसिंग सेलेक्शन तौगदगे अखोई लाइक लाइसु तमुरबा कंगाउनरगा लेबतुगी दमकता पीरिबा पोतो मधु नत्तबा मीद पीरुबदगी थोपने कनागुंबा सोसान खरना संग लेबा खरना हाइरिबा स्कीम बो लौरा मतुंगदा सब्सिडी जो फंगगा नत्रगा सब्सिडी तो लौथो मतुंगदा लोन तो लौथो मतुंगदा सिंगदबदगी बेंगिदी मखोइगी पिबम थोपा पेमेंट दो पीदबनिना मधु मखाताना पीदनबो होनरपगी अदुगुनबा मयाम अमा अखोइदा उबु फंगेबा अइना थमजनिगिना होनरिबा मीसिंग असिगिदी मधु पिबम थोबदो पिहन्निगे सिनि अदुगा डिपार्टमेंट सिंगना मणिपुरदा नसी डिपार्टमेंट सिदा लेरिबा थबक थोरम सिंगे नसीगी मिनिस्टर नसीगी डिपार्टमेंट की फाइल डायरेक्टर नत्रगा डिपार्टमेंट को सेनरिबा कमिश्नर सेक्रेटरी हाइरिबा डिपार्टमेंट से कमाई दौना सावत कदगे मसी इंडिया गवर्नमेंट दी कमाई दौना फल लौबा यागदगे नत्रगा वर्ल्ड बैंक दी कमाई दौना लौबा यागदगे हेसे अदोम दो होय संजिलगा मणिपुर से चौकनबो होनगदबे मसी दी डिपार्टमेंट सिंगसे अंदा हाइदी स्कीम मयाम अयामना फेल होरे हाइबने सी लेंगाना मसी येंजनबिउ लेंगाना तौगदब थबक तौद्रना अखोगी फरेने हौजी हौजी थोइबा थौदो वाथोक्सिदैसिदा लौमी की दमकता थादरब पैसा दो अखोई तसेन फर्स्ट फेज पीगरे सेकंड फेज हौजी थादोय तसेन मसी अखोई सेकंड फेज से सही अमका मखाई हेलाबनी नामुकी लौ लोप मतमदा फौवाना नोय पीगदबतो मसी पीननबो तौरिसे मतम चाना इंडिया गवर्नमेंट पीरेबो मतम चाना दो पिथोपिगो मदुगी इंक्वायरी तौम थोबतो सब चाना तौबियोबा इंक्वायरी द तौबदा डिपार्टमेंट ना मदु चिल्ले वारे नत्रगा थबकतो लोइसनबा ngamdre haraga मदुगी दमकता शेयरसो मयाम थोलैबा मतेंग पांगनबगी दमकता शेयरसो सिंगसिना नसी लावरिसे करीनो हाइबा मतमदा मियामगी हक मत्कनो हाइबने डायरेक्ट बेनिफिशियरी द फंगलो हाइबने ओइद पादबा मदु तौगनु हाइबने कनागुंबा ऑफिसर खरना फरे एग्रीकल्चर सेक्टर द येंगसी एग्रीकल्चर की अदुगुलबा मशीनरी सिंगसे मिगी 90% सब्सिडी अदु परसेंट सब्सिडी एने लेबि सिंगसे मखोय मखोय की मीदंग पीरगा सब्सिडी तो 90% फंगद्रे 40% फंगद्रे 30% फंगदेबा मदुगी 50% डाउन तौरगा पीननबा माइ माइगी मीदो होनरेब अदु रगदि डायरेक्ट बेनिफिशियरी दरजु यौंगमद्रेब संग लेबा हायबनिना लौमी असेंगदि संगदि लेहौद्रे मंत्री की मीजु होयौद्रे ऑफिसर जो होयौद्रे अदुइदि मादि फंगदना दुम लेरेब लौ उदब मीदा ओइना मदुगी बेनिफिट हाइदि सेंट्रल स्कीम जिंग अखोइदि कानाबथु ओइद्रे हाबने थुबि वाफमसे अदुना मची मफम चाना सिजनरगा चौखुप्पा मतिंग लेबा खुनाई ओइगदम अखोइना चिंजाक ते निपान तांगदब इरमदम नो ओइननबगी दमकता मफम मफमदा अखोइ ट्रेनिंग तौबसरे ट्रेनिंग तौबसर मफम जिसिदा अखोइ तसेना अखोइदा थेंगनेगिबा मयामदनि अखोइना लेंगाकता हाइ मरि लेनबा ऑथोरिटी दा हाइ गवर्नमेंट थादरबि स्कीम सिंचे डायरेक्ट बेनिफिशियरी द यौलो मसी यौदबदगी ngasiदी लेबाक्सी कांगकोंग चाइरे अखोइ यारगदि मदु अंतति तौबियो हाइना अखोइ है सुमाइ तौना प्रॉब्लम की प्रॉब्लम माता फरे अखोइ यूरिया के हाइसी अखोइ आ जिरी बामदा है तो सिदना यूरिया फंगद गांदे है तो यूरिया जे नोमरत लेगा
mafamsu store fazana thamde dambur mo kupsala thamni nong ta loina ba mari mari mokchong ko senda lai adudagi amo thau buduna amo sa sanduna mo sire adugi mathakta urea me am mange sina soida na darkha lai adu phangde masi kari no hai matamda thabak to sin mari ta goine ba adu eta kadi urea se sahi matam metric ton asu darkha lai hairagadi madu hana loksal laga samgadane ba Manipur singi jaga ni masi landslide thokpa yai ta matamda problem thokpa yai adu di pairaga thamgadamni natraga adu di stock tawom je tawgandani habse government gi oiba magi employee sing ngasi thabak tawri sing tugi mathawni employee sing na thabak tawri do public ki paisa ne ba moina khangda public ki thabak tawna moi thambani thabak pajan tawri sini si tawdabadagi ne ba ngasi maning halai je aduna ngasi gi sports ki aikoi sports na akoi Manipur se malim ki phambak taktam aikoi tasena ngasi di maiti kunai se masakta ine ba India bu masakta ine ba sports ki laiba magi development sing asisu tasena magi phambam to ko phangdabadagi tawnari ba mayam se aikoi development ko de makta amada sangwi development sing se autang yaragadi Fazaba on the systematic oina madugi paiba minister officer sing aduga manaraga afo mong the semanding somai to ragadi aikoi mating nagam pangan kanba manipur oigani habido idea tamje jancha matam solution la kadore ko ngasi thamjari ba topic center na Karamba Mityeng Thamli haba sini aduga aikoi ozada musoro ibona laksing si la kadori ba aikoi gi state assembly 2027 da pangtolo bi yai hena koi mayam di miyam di panari bani aduna matam du yenga kada swai matam sida akoi hauzik leriba lisang sitna ngasai natraga miyam sudum hajan anjan khanaraga laaba leriba political structure sida aikoina state sigi oina karamba phireta kari mawong da kari agenda da aikoina election fight tawna bagi damakta political activists na tolakadori ge habu sida tata na maita swai siang du bo ma sai ge akoi Manipur di politicians sing si magi ma sagi oiba political ideology si yaw do tawi from the center da ko ye BJP na pare BJP da ro loi changhini Congress na pare ro sanghini ma to dana sagi hana party amada leramba midu mathangda amada mu chomani ma se kari ideology da lege se koina identify to na ba kona ba tiam wae ba ko simusu lege aduga haujuk leriba akhoi scenario sida phibam sida Manipur gi meyamna BJP के सेंटर अमसुंग स्टेट लेरिबा लेंगाक सिदा खितंग वरौरब तौबो मानबा मदि उइ अदुबु मिखलदि मतम ददि अखुइ इशू सिगी पब्लिक से इशू द सरप्राइज यु चतबि अदगि कइनो मते हेडस अखिबको सिमसुमसु हाइबो नमते अदुबु कांग्रेस अपोजिशन द लेरिबा कांग्रेस पार्टी सि मथंगी ताम लाकदो 27 गी इलेक्शन सिदा करि ओरकदगे ना हाइबा सिजु हाइबो नमते अदुबु कांग्रेस की मैकेदगी हौजिक बिरेन फते बिरेन सिल्लु अदु तौ कदा तौ कायना याम लाविको याम लावबसी मसी आइदी मखुजि तौसिन नैने हाइनिङे मरमि कांग्रेस सुलिसान सिना लाखरे आइन लाखसरिबो पॉइंट कांग्रेस सुलिसान सिना लाखरे बीजेपी सु दुम उगरे अदु अतै दोल सु दुम उगरे मणिपुर की पॉलिटिशियन सिंग से नत्रगना और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सिंग से मयाम न थबक तौरिबा सोशल वर्कर हाइगेर अमा हाइगेर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सिंग से मसी हौजिकति मणिपुर की पीपल सिंग सिना खरा डाइजेस्ट तौरगा नैनबा हौरंगदबा माले हौजिक लेरिबा साइथेंग सिना मरम ओरगा मसीगी नैनबा हौरंगदबा सिदा करी एजेंडा दा माइवन वनसलगा इलेक्शन से फाइट तौरकदगे हाइबने या सोमदो अदुति पॉलिटिक्स की मागी पार्टी दुकी ओइबा मागी मैनिफेस्टो दा दुम लानेबा मसागी कांग्रेस ना सोमदो फम थादु कोइन लावर सि डॉक्यूमेंटरी ने ना हाइनिङै सिको हौजिक लेबा सगा सि सुमाइ सुम इरांग सि सुम लेमदना सुम लेहनबको सुम लेहनबा बिरेना सुम चिफ मिनिस्टर ओहनबा सुम ओहनबसी मोइना फमबुथु हारिसि डॉक्यूमेंटरी ने हारिसि सि सुम लेरगदि मथंग कांग्रेस ना गवर्नमेंट से पारक बिया न होलिनेबा मसी मोइना लथोक निंदेबा सुम मचिनदा ngसागी लथोक उगान सिदि पॉलिटिकल माइलेज दो लोंग न लाव खुंबई वानी तसेन मोइदा हाइरबदि बिन लथोगा नो याद्रायन हासु कांग्रेस न लथोक हनिङे मोयरोको अदुन मसी याम साथीबा प्रॉब्लम अम खंगनी खोइ मणिपुर दी ngसागी इशू द चत्ते मी दु येंगा चखिबनी मिखल करियो कदगे जा हाइबा नमद्री हौजिक अखोइगी दी टर्म से असेंबली टर्म से 27 द लोइदुनी अदुबु सेंटर की दी बीजेपी दा मसी 29 द लोरकदुनी अदुन मसी लयम तमदा सेंटर दा
लाइब पार्टी गवर्नमेंट पाइसिगी फेवर दा कोई मणिपुर दा अदुम चटकी याबगी ओथोपदु अदुम लई अदुगु मसी ngakta chatti haibagi kudam di handaki lok sabha mikal da koina ugibaduni aduga manipur gi miyam chisu yam apang lo ugu su langani sagi center da kargi tawrage hektam chatkani haisu hainai leite adugu matam du da kari oirapage haibu di yingba ta ina sai yam wai ngasi ISCOM discussion time thamjari topic center na karamba mityeng thamli haiba topic Biki Pikai Kumnazar Bagesing, Oza Zuchandra Kontauzum, co-convener Kokomi, Aduga Oza Hemchandra Salam, editor Isil Express, guest Animapo, ISCOM discussion time, Mike Diaro Boy and Takata Pikai Kunupunduk Sabolo and Nasidam Tadi, ISCOM discussion time, how within Lopo, me and Tabiki Kwai Kipuno Roy Winner, Takata Pikai Kunupunduk Sabolo and Nakainia Nizari, Pinabirisi Kurumjari.